So hello guys, welcome back again for another videos, For how many days guys na wala dyan ko nag-post and wala ko nag-live sa TikTok. As you can see guys, like medyo na tahimik dyan akong TikTok guys and also my YouTube. But guys, for now, I'm just making a video for my new video for posting on TikTok guys and also YouTube guys. Okay, I'm busy, right? I'm facing full of excitement, full of expectation, like an agag. Sure a bus. So karon day guys kay maglulit og the dangerous bus driving guys. So karon driver ta karon bayot. Char a bus, let's go. Okay, kidayon ang atake diri bakla, manda sila yot. Okay, asa man ang bus diri bayot? Ara, Kuya Juan. Go. Free ra do ang bus. Idi go. Char. Ala pasabog. Yes. Kitilt and then adja. Ay! Bangga. Yes. Okay. Asa man ang ano diri day? Tap. After that, okay. Ay, so atras. Yes. Go atras. Go. So atras, ma'am. Go 11. Hala! Ay, avas. Ay, char, aradi ay. Okay. Okay, guys, so yan ako Ay. Asa di dapat ilanding. Ay, char lang. Char lang, guys. Okay, naara man dira sa pikas na. Okay. Okay, syuli ko. Yes. 1, 2, 3 ko, syuli ko. Oh. Asa mo yut? Kabalo ko mo drive yut. Abi pa lang, day. Nagadula ba akong GTA sa una, day, I'm just, ko sa una ba yut? Diba? Okay. Dapat anak atake, day. Dapat stretchable, taba yut. So abas lagi ng music ay. So abas ay yes ang music doy like Golda Oaks. Go. Good day magvinakla ta karon doy. Okay pasabog. Okay pasabog na guys, pasabog na kay wala ni magharang-harang. Adza hala okay hala. Oh just kulon matagak ta day tafangi. Okay diba naamo ana day. Bayot di mo kabalo mag-overtake day char abas. Okay dayo diri ang ride. Char pasabog. Hala drinkability jud yung attack hala avas. Avas day maot balance ta day. Gulda na ox day. Okay, asa ana ra na day keep it slay ra good day whenever you drive your MDT something anagang. Sure. Okay. Hala wa man di mga pasahero diri bakla so ayos ray agoy. Hala okay ra ayos madisgrasya irids ay avas di ko pala. Char lang. Chares. Okay, mag ano sa ta irids day ha. Hala day avas. Go. Shiritsu, yes, go. Shirima. Oh, good day. Hala, drinkable. Hala! Ayun, drinkable. Bayot na drinkable siya. Bayot, wala pag stage 1 day. Bayot pamati ay. Okay, balik ta bayot. Okay. Balik nag-drive day, ebi pa lang day. Diba no? Never give up ta karon day. I never give up. Char. I try again until I commit my char! Abas lang sa unsyod. Kiday pasabog lagi aday. I think guys, ma-challenge ko ani guys like perfectity like I know this is a full of challenges which is I need to saan kini wait lang. Chares. Like I need to kuan guys like lagpasan jud na ko niyang diba? Lagpasan ako ang mga challenges. Iko. Okay, so dapat mag-careful ta para di ta ma-fall. Ayun. Kakasabi ko lang na full na agad. Sure. Di ba kakasabi ko lang nalaglag na tayo? Ano? Uy, unsaon man pag drive. Uy, shaka lagi na bus. Ay, pwede man na bus na ano. Guys, is this called bus or maramanig? Ala, ay pasabog doy. Karon mo compete ko nila ron karon. Compete ta karon ti. Kung kinsay madaog. Ali day makikompete ko ni day ali mo diri day. Kinsay pamayo hay makuanha mo overtake. Syuvanggaan ayes ha ang mag-check ayes. Syuvanggaan ni Ox. Go. Good day. Sa man gulda mo. Char. Gulda mo te. Go. Humanda. Syuvanggaan ni Ron. Ay. Hala siya wala. Hala. Ay. Hala. Minus 10. Uy. Tinsyawala sila day ay. Siya gulda ay. Lang dapat serious na ni guys. I've been serious mode na tati. Okay, serious mode na ni guys ha. Stage 5 ha, tanawa na ninyo stage 5. Tanawa lang, mas stage 1 gani, di kita kalampos char. Fast. Hello. Wait lang B, maram na. Bayot kung in reality pa ni die, just good die. Siguro di lang guro kani ako mabanggaan die, medyo. Kuan ni bakla gulda-gulda siyang atake ani. Okay.
O adsa, syungkag oy. Kalaid lagi siya oy. Di siya muliko day, siya minus ay yes. O diba pasabog ko mo drive abnormal po ning dili po ni muliko, mura mag okay. Dili man din sa yun mag-drive guys, sabi na ko it's very easy lang siya. Kaya ako alam kung na-experience na mag-drive ko guys is which is bicycle. Bicycle unsa on should. Diba? Hala, uy, pasabog lagi ni siya ay. Diba? Hala, masay connect bayot sa imong bicycle. Bicycle bayot og kaning bus. Nalahi man ni sila agoy. Vayata va, lahi man ni sila kuanday kanang way. Which is ang bus kay 4 wheels, which is ang bike kay kuandra na siya. Kuandra na siya. Duha ka ligid, 2 wheels. Diba? It's very easy na kay ang bike kay 2 wheels na ni bakla. Like, di ka hala, drink ka balls! Abnorm. Shootagak na po. Oh yes! Ay shit, may dalan. Uy, like na challenge jud ko. Oy, gisapot na biyak ko. Sure. Kibig dapat sa middle tabi. Middle ace. Okay, wait lang. Ay nga nung bus man na pwede man mag-ilis og laing car. Oh my gosh. Wait lang B. Respawn. Okay, restart. Okay, wala pa jud ko day. Like, pasabog ang atake. Like, wa pa ko kalampos. As you can see, na-stuck ko diri guys sa parkinganan. I'm just stocking in the garage. Ay, char. Kigo day. Final girl ko day. Final girl na niha. Final girl. Kay dapat serious mood tati. Dapat dita mag ano. Kay final na niha. Sige. So, halo. Halo, siya minus. Ay, yes, ay. Odza, drinkable. Ay, ay, hala. Pasabog, ox. Pwede ni, hala. Ayo. Guys, shit, maguning extra movement. Uy, nga nung mag-extra movement man na sila, guys. Nag-extra movements, hala. Gulda na ox, day, gitupas na ox. Pero efa, Japon ang karakter, liwat sa tag-iya. Char! Avas. Pasabog, Japon ang karakter, bayot, lamig, bangs. Adzo! Atisa. Asa mo yot? It's very atisa, guys, diba? It's very atisa ang atake, guys, like malalaman. Look, lami bag lips. Uy, like pink na, pink. Then, Odzo, perfect, guys, final girl. Final girl ni siya, girl. Okay, mag-drink sa tag-drinkable, ha? Pasabog siya, ay. Like, legit. Ang mata, hala, Diyos ko, day ka, perfect ba, Jude? Katriyon na? Galibog ko, ay. Char, abas. I think pwede na siya makompete og Miss Grand. Adza, Miss Grand. Adza, siya bastos, ayos, ay. Sagpa ka, char. Hala, guys, na pa drive on, guys. Kanadakpa na ta, guys. It's just wala tayo driver. Ay, sakto ba? Driver license, guys. Like, wala tayo lisensya, guys. Like, mo nang, ayun. Mo nang, wala na tagi alaw o mag-drive tag, kuan, guys, bus. Kaya, no, gibangga raman na to permente, day. Kung kuan pa ni day, reality pa ni day, wala na day. Bungkag na ilang gate, ilang building, irads. Mag-collapse na day, kaya tungod sa ko ang pagkababay. Ay, rats lang, bye. Bye, guys. Like, see you tomorrow. Yes, guys, I'm just free tomorrow, guys, when I make more videos tomorrow, which is I have I think 3 days, guys, vacant. Ay, vacant. So, char lang, avas.